Ka Jingpynbna Paidbah naka Dorbar Shnong Madanrting. Lakerpat ya beroh kitrai jaka kiberan jaka bat yeng aiwai Madanrting kinlet ya kendu ya orang ba dong lani uskatri dong katkum kapor ka balabu. Kibana blok A lum jingsung dabor kap mau blay benno stanjim madan gas benno IIM kinya kendu haka arpusan trik unaitung azak pun riu ka badai kasngi sajan Madanrting Community Hall haka por shiposteng mestem. Blok B mau blay kinya kendu haka shitarik unai lar azak pun riu ka badai kasngi sajan mau blay Community Hall haka por shiposteng mestem. Blok C Shingyar lum Shingyar dong pata main road nenggit dong maulong kinya kendu haka pratrik unai lar azak pun riu Madanrting Community Hall haka por shiposteng mestem. Kibana blok D pedang Shnong lum kharkengor kini kendu haka arpu artrik unai lar azak pun riu Madanrting Indoor Hall haka por shiposteng mestem. Blok E Thembasuk bat umken kini kendu haka arpu kendai trik unai lar azak pun riu office rang ba dong blok E haka por shiposteng mestem. Blok F wat tip tho lum pelon Thembasuk Saulan main road bat kentai klau kini kendu haka khat artrik unai lur azak pun riu Madanrting Indoor Hall haka por shiposteng mestem. Bat kibana blok G lum kelon wak dita lat wak kedan bat wak arting kini kendu haka khat pratrik unai lur azak pun riu Madanrting Community Hall haka por shiposteng mestem. Lakerpat ya borok kitrai jaka bat kitrai yeng kibran yeng wai bakin wan klam dapen slam haka sngi kapor bat kajaka balabu.